pero ini ketika mystical rose santa ilan hukumat yung chapel apa dan kasakramen yang kayo bukod sementara idan kini kipalok hangi bani kebajiawan barbor dan mereka banduai kayo kemuntai na kanika santa duai gini dengan apa pun tulis sih keteng semua tapi saat seno di sana dia masak kita tengok masak tina kartongon mungkin akan keluar bisa seno masak tina ya mungkin nak kaji mana ni kita duai oh jadi pun itu dan sampai nanti kai Shikun niyo mo menchwa bangi dang padwan hani gi buon ki jingja mentar ki jingja ki banong dei tanggong bangi dalong kristan yang dan jingja ki jingja ki wan tang malong kasting pat hangi ngi dawan nong inang yo bor ki mengi pun ni jingja nimle ki depression nimle ki anxiety nimle ki nimdam kam ki man kuslai ban kiya ya lagi ma mo jisu wang kawan sama bero kustom pat ki tahi ni takabawan hangi syukun gijing kerku nakawai ka beno bena ngi puteng sa kanawai ka no bena on tang gijing pan pe kum gijing ai muat kan dan ai play kan liu kum ju ki member sekolah center baro ki kum ju ba baro ki yawan hangi mo lalu kum ki family de takabaya dawai lang kalau kabor hawat na gijing tukula gijing dawai ni dawai lang ka ju pat ko pa juni play kumaria kaburam ni dawai lang de kaparo hi bawan kanan lang nagwi ki palan ro ni di family yes santa bukan mana yani santa na mentang awan lajan dan yo sna tegila so tu nong no kapor badan ka lockdown termasuk dia ka lockdown ni nilai mare akan awan yang sini so ba la kan so boy ka sini dia ngapo ano panuan madua dalam fit nama ya hewan awan ni arhajan khatra ada khatra hewan lentar baik awan terben malong ni la jong am nak khan na koi de awan pa ni mas mayo pun koi ayo jing koi tia awan cái cầm bảo khi cái chinh cường khu bảo khi họ là cái santa ayo kalau cái cần mau ke jing koi ke jing kia bo boleh dia ke khu mana buat ni jam bau jisu le ni ko jam ni resep ni jam ko mana ni wan ban dawai ni ban bo jing mu akan kena bina ni nomor ba lingba kan ka rumah ka ku kan ni ko umaria kan ko sibun kalayo jing mentoy ko miya ikun jong rumah mensuba iyo kata ka jing stom ba iklam laj pankana hakapor dakton si sinam tam iklam laj pankana laj na so benar dengan di sim dawai keleng doktor rei doktor orang ba sampai dengan laj sila doktor minum kam ke dan ini dan rei kawan sini pendi ko umperku lala ban sabar pat adu matam cucu so ko weiru ko yang ke rumah ko yang ke kebaikan dar atur pelayaran sibun dan ingat kesan atlet bau jisu dan kesan nama terus kapang bener ada dia dan sahabat ini kan karena asli ban kelat ikan cakamu nah begini nyawan mandai kita wang benuan dia pois ni palai sa diang lapa benuan betang selawai ru pasyur benua pasyur benmi lapa ban syam ban ruai ban ya mani bet hang ni kan mo kata di minta bayok mani kalau sibun ki jengker ku ki ba min daya thu la sim ko mo jetong la sim ko Sesuatu baru yang yawan mo di yawan sana kita kan teman ba kani ka santa duai kana aji kum tangnya ti armut ani kibe di bawan kani kita ba kini itu ujung play mo buntin don ki ba mangi le nimla ada
Dalam dia niok tak ada kuat ini deh, dia tu dua ini memang. Wan sangat di baru bercakap bercakap juga, yang tersedia saja. Jadi yang mereka itu siapa itu orang baru kalau kepala tahu ni. Jadi pun kami dulu